Barok menta kasi yan shed yung ni usap pan dengan ay ni arteli upiat sa sao bat unsun. Ang shed no ni usap pan tening ko ngan ay kani ko opening dala I ko opening an sa tiap yung ni usap pan ba tahap sedi yung ni usap pan ha banda sao. Dan sedi yung ni usap pan ha kalu film an pendet ekading. Yung ni usap pan la sao tangan kat no syarut ha kapling. The yung ni upiat orang sedi ha banda sao dadala sao ni upiat ngan ay usian met unsun. Dan ai sa usah sao tangan sa mix nan kini berapa tangan chat pen I shwai ni usah sao ni usah sao la I ngan tiap no uni usah pan bang adep sedi ai uni chili powder dhania powder kamlu tangan sa mix lang kini berapa tangan sa ai ko shiklan tangan chat uni usah pan ha ka low flame ngan pendrit ya kading dan chat kumba ar prominent din ar prominent uni usah pan la I Terperlok mentah kasi tang kato ke video ngin si genduk yang 4H ke next video conga kubli shibun